Bismillahirrahmanirrahim. Vanta kiriti, vanta kuladun, vanta rahmen hazrata. Hagguvi huri hasanata, jumlako kiyamesana. Ummatuge lobeti rasulaya, salata adi salam. Vianuwa taritakuge adada, dannawa kiyamesana. Divehi bahoge akademige isverin, izzatteri fandiyarun. Wadagen tibbevi emmeha hazirin, adi algadike effadang, mi mubaratuga vadukura vadaverin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad algodmenge divehi rajyeki minivan gawmege gotuga ekkamuga vies algodmenge darin algodmenge gawmi darin gawma gaddarwumuge sababun eta faharige matin algodmenge minivan kan gosfa vejja ehen namaves algodmenge gawmi batalun algodmen nattaka emihunge amilla purana gurubanko gawmattaka jihadu kurevi minivan kama gulifawa hadisatukum algodmen libe filawaltake ves ebahori adi minivan gawmege gotuga otumuge muhimmukan algodmen eba engegen de ad miad algod wahaka dekkuman hama jehifawa mawluki minivan gawmege gotuga otumuge muhimmukan mi mawlu ad minivan gawmege gotuga otumuge muhimmukan ki algodmenna amilla goy nimumuge paru libigen dan tebefulu nikam ballawalabba alif dal fada bodati majlis takuga algodmenna algodmenge amilla gwen nimumuge paru libifa ebo oi tebefulu nikam ballawalabba ingresinge addashuga divehi rajya enguru algodmenge amilla gwen nimumuge baren algodmenna ka libifa neg emihunge amilla gotta nimmagen emihun algodmenge kawmu berikan kuri misabatta kaves ehen kamun divehinge amilla adu ufulumuge baru lipfa wati alugod mi dannawalani minivan gawmege gotuga otumaki waram muhimmu kameke ad minivan gawmege gotuga otumuge muhimmu kan den minivan gawmege gotuga otumuge muhim ani muhimmu sababki alugod menge sagafata deen rakkateri kurumattaka jahalatuge andirikamuge terega etan aharuteken hedakon egarasteka fansa stimwana haru alugod menna rappike motiveri rahmetlibo mi alugod men fahurweri wan jehe kame ennama bes beruge mihe mi gomuge verikan kura nama alugod menge midin islam deen onnana kamen nenge ennama bes alugod menge divehin verikan kura nama alugod menna midin omuge fursatu eboy misalaka tiyabefulun ballawa portugueseun divehi rajya aragen uluniru emihunge deen alugod menge deen nattaluman etam masekkete kuri namaves mi masekken emihun nakamya vegen dia ekivegen to alugod menge gawmi batalakamu gawa muhammad takurfan ge tim bein gawmu jihadu kurevim hame ak alugod menge sagafati ki mussandi sagafate mi sagafen himay kurmaki alugod men komme hembes kuran jehene kame ehen kamun alugod dannawalani minivan gawmege gotuga otumge muhim kamiki alugod menge sagafata deen himay kurmattaka ad minivan gawmege gotuga otumge ani muhim sababki alugod men ufadda taketi rakkateri kurmattaka alugod men ufadda taketi misalaka walogamaha masmiruha tellifata mifada eta taketi alugod men ufatta nemes mi ufadda taketi beruge mihe vigawumuge verikamuga hunne venama emihaku quran kamaki emihunge amilla gota miti taarif kuran masekke quran adi hameyaku alugod men divehin lavva mi masekke kuruwafa alugod men divehinna beenwa haggu divehinna hagwa tawrif emihun nagana එහෙම කම් ගවන්න අල්ගොඩ් මෙන් එබ ජෙහෙ මිනිවන් ගෝමෙගේ ගොතුගා ඔන්නම් මිනිවන් ගෝමෙගේ ගොතුගා ඔතුම්ගේ මුහිමකම් අල්ගොඩ් මෙන්න එබ හාම වෙගෙන් දේ එහෙන් කමුන් අල්ගොඩ් දන්නවාලානි මිනිවන් ගෝමෙගේ ගොතුගා ඔතුම්ගේ මුහිමකම කී අල්ගොඩ් මෙන් උෆද්දා තකති අල්ගොඩ් මෙන් එබ ජෙහෙ රක්කාතිරි කුර ආද ශක වෙස්නේ මිනිවන් ගෝමෙගේ ගොතුගා ඔතුම්ගේ මුහිමකම් අල්ගොඩ් මෙන්න හාම කොද්දී සබබ්ත වරවෙස් කිනා egutun alugod menge amilla gwen nimamuge baru otuma alugod menge sagafata atari adi din rakkateri kurmattaka alugod menge beje minivan gomege gutuga onna hame eko alugod men ufadda taketi ves alugod men eba jehe rakkateri kuram alugod ge wahaka kol nimmalamu ves alugod dannawalani minivan gomege gotuga otuman alugod men komme divehi faruda kwes masekke kuran jehene wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh